This is my story. For me, life wasn't easy. Growing up is a pain I have to endure. Everything is a misery. Pero tanaw karon, I'm a successful doctor because of the challenges I faced. But first of all, listen to my story. It's a beautiful morning. Kita mo na tawa na? Ako na! Kontento na ko sa akong kinabuhi karon. Just taking some clean, fresh air for me. But let's go back in time. Ako ni pagkabata, it is not a happy childhood. Nobody really had time on me, even my father. Pa, dula ta. Yan anak, busy pa ko. Sa mga mama. Kasulod. Sige na lang silang away, away dire, away didto, bisag asa, balo. You're not gonna get the crowd through my shit anymore. You're not gonna steal from me no more. Katong si Papa nanahanglan ako siyang gibalusan. Saan? Tag-basket na. Basket? Kaya naman gana ako Rosa. Pag basket to mo? Aw, jogging lang ta na. Iko. Unsa may ako angay akong buhaton para mabawi na ko tong Ano man? Katong kinahanglan ti ka naka. Asa man ka atong panahon na? Tubag. Ay cook na pa. Aris ako nyo, brother. Kapoy kas balay. Puro na trabaho, yaw-yaw. No problem. Ali ka magpista ta. Wala problema basta ikaw. Saan to na itong anak ko? Layo na makay siya nato. Uy, naunsa ka diya? Uy! 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 O, tabang! Tabang! Lah! Saan naman ron? Uy, tabang! Dali, dali! Bro! 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 Ay! Nasa mata mo ni Mupana? Wala akong kapantay pa! Kalit ka yan! Tawag ka muna
Ihi ka na. Bunhi ba, Ben? May problema? Sabay na ulo? Okay na. Pangutang ito kay Bita. Ikaw, lumpia. Oh, nanganawag. Yo, gusto na eh. Musa? Ulas, Papa? Sige, sige! Brad, alis ako, Brad! Run. Hoy, plite. But I was not aware na katude ang pinakadakong pagmahay sa akong kinabuhi. Yep, wala akong kabot niya. Bisag nakapangayo lang yung ko ug pasaylo niya. Kamu ang pamilya ni Janro? Sa may tuyo ni mo, Noy. Nay, ipadala ang yung bana niya para sa inyo ha. Kung maabot ning panahon na. 어쩜 우린 우연인 듯이 같은 시간 속을 떠돌아 상처 입은 영웅들처럼 텅 빈 가슴 속을 스미네 Cadbury 5-Star, a fusion of biscuit balls, caramel, and chocolate. Lose yourself in the taste. 되고파 너의 오빠 너의 사랑이 난 너무 고파 되고파 너의 오빠 널 갖고 말 거야 두고 봐 너의 사랑이 난 Dong, sumap imong gipangita. Para ni Nemo. Barato, hindi silang. Labi na sa tanan, color green.
Oh, tuara. Enjoy! Fatality. Palit na mo sumap aron dili mo malista. Since then, nagtinarong na ko sa akong kinabuhi. I pursued the career of medicine. Okay, pass your papers. Today we are going to discuss about what made up the human body. I took my studies seriously. Sherwin, give me one example. The esophagus, the heart, the lungs, the liver. How about you, Emer and Joel? What are you doing? Why are you always talking? Can you share that to us? Medyo stricto dyan si Prof. Pero madara. Nilabay ang pila ka adlaw, bulan, tuig. Walang ko kabantay. I never thought this day would come. And now to give his speech, let us welcome the magna cum laude of this batch with a degree of medicine, Mr. Sherwin Oropesa. Tuna sa tanan, kailangan ko magpasalamat sa akong mga ginikanan na nakaabot ko ani nga stage o nakalampos jud ko sa akong pag-eskwela. Ma, pa, salamat. Wala jud mo napulan sa pagpaskwela nako o pagsuporta. Kung dili tungod ninyo, dili ko kalampos aning kursong medisina. Pa, kung asa mong karon, o nabakas akong tapaldron, hinaot, proud ka na ako sa akong nalampos nun. Anak, para din sa imuha. Kung nagtanaw ka ani, sabot ana, wala na ko sa inyong tapad. Dong, palihog kog pagbinutan o pagtinarong na sa imong kinabuhi. Kay wala na ko para makabantay ni mama nimo. Ako ra ning gitago akong sakit aron dili mo mabalaka para sa ako ah. Kinahanglan ako mo trabaho bisag kapoy na para lang sa imong kaugmaon. Dugay na ko ning giagwanta pero ako ning gitago para dili mo problema. Dong, ako nang gihatag nimo as obligasyon sa atong pamilya. Hinaot unta nga mag-usab ka kay nakita na ko ang imong pagka-responsable sa imong kasing-kasing. Ay kabalaka, naara ko magbantay ninyo kanunay. Dong, ayaw taon pasagdi mong kalawasan. Kay importante kayo na sa tuwa. Tanawa ang hitabo na ko. Sa ako di ay mga classmate nga si Panoid. Salamat. I thank you. And that was how both devastating and incredible my life story was. I see trees of green, red roses too. I
think Everything happened for a reason. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. Life is a challenge, and no matter how hard the trail is, you never give up. Remember that it will end and the beautiful road will be blessed waiting. day and the dark sacred night, and I think to myself, Always cherish yourself. Never forget your health, as it will carry you to success. oh, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, they're also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, barely saying I love you. I see babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, I think to myself, what a wonderful motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Stick Whipper. Imagination mo ang limit. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Never. Hindi po. Hindi po. Hindi mo naman kailangan subukan para malaman kung masama ba siya talaga. Marami nang nasirang buhay dahil doon. When I was young, I was told that drugs are bad. Marami pa akong pangarap sa buhay na gusto kong tuparin lahat. Protektahan nila ang kanilang sarili, sila mismo lumayo dun sa tukso ng droga. It's easy to say no pag alam mong masama. Sa akin, wala talaga magandang may dudulot yun. Pag ginawa mo yun, hindi na naman sarili mo ang sinasantabi mo, pati na rin pamilya mo. Huwag. Wag. Huwag. Wag. Huwag. Iwasan mo ang droga, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo at sa huli ang bayan mo. Oh, anak! Kumusta ka dyan? Okay lang naman, ma. Ikaw? Kumusta ka na dyan? Okay na naman ako, anak. Anong ginagawa mo dyan, ma? Oh, ito, naglilinis. Ah, So, pagbutihan mo pag-aaral mo, anak, ha? sige, ma. Ikaw, ingat ka rin dyan. Ingat ka rin dyan, ma. Sige, bye! Sige, bye. Isa! Yasa, oy! Pre, pagkakaya mo na! Yan! Gusto ka, pre! Pagkala yan! Dito! Balik ka mamaya, pre! Balik ka mamaya! Putagin mo, ha? Ano, ha? Di ba yan masama, pre? Hindi yan masama, pre! Hindi yan masama, pre! Masama, pre! Putagin mo! Yan! Masarap sa feeling ng pre! Sige. Oh, take time. Putang ina mo. Higupin mo. Hello, ma. Pwedeng mangingi ng pera? 50,000, ma. Sige, ma. Sige, ma. Bye. Yeah!
ba? Tulungan mo ako, ma. Nakabatay ako, mama. Anak? Ha? Ano? Bakit? Hello? Hello, anak? Luya mo tayo. Wait! Dula basket niya. Sikipil deh. Isam ka ba? Asa ninyo oy? O mangayo deh ka? Ano raw? Never thought that I would lose your love. Can't imagine what could ruin us. Hit your phone just to hear your voice. Never thought that we could have enough. All these arguments about stupid stuff. Ayo. Say mo ha. Balita ko ice cream ni ka karang pinakalami nga flavor. Chocolate? Karang pinakalami inyo nga flavor. 20 lang. Marami ka? Diyan ka. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to 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 catch me riding dirty. They can see me lean. Ice cream. Pinangingiti ka sa syarap. New Clear Men Deep Cleanse with powerful dirt absorber activated carbon. It cleans and eliminates dirt trapped deep in the scalp, giving your scalp a deep clean for zero dandruff.
Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre?